Ti Masakbayan. Ti napalabas, winaswas ni Angie ti ayan-ayat da ken ni Franca. Ngem nagsangsangit da itoy, idinaamuan na ang nagkalaysan da Franca ken Roslyn. Kasta unay motiragsak da nana Doray ken Susan. Gaputa amin a regalo da Franca ken Roslyn, iti panagkalaysada. Ket inted ni Roslyn, kadakwada. Kabayatan na, bayat ti panaglidliday ni Angie, saan nga inadaywan ni Daniel. Ket isu, tinangan andingay. Inawis na daytoy, ket napanda iti turod. Gagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo taalawas a napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naliday ka man ita, gapukan ayat. Ngam iti Masakbayan, dumteng tumetla ti lalaki a maikari, aparakan ka. Agyamanak, gaputadda ka amangan andingay kanyak, Daniel. Wen, adda aklat taparakan ka. Sikala ko man ni Frank, Daniel. Sikala ko man. Ni Frank, ket ni Roslyn tinaituding aparakan ko na. Gaputa nagkalaysadan. Ket sika, dumteng to ti mas nasaysayaat ngam ni Frank. No apay anas ka na masaktan ak pailaan. Gapukan ayan. No agayat ka, namnamaam adumteng ti pan nakapasakit. Pasat na amin dayta. Tinasken, agbalin ka anatibkar, ket di ka paabak kan liday. Sa dino tinaggapuan niyo? Ijay turod, papa. Impasyar ko la ijay ni Angie. Payakas lagsangsangit ka, Angie, balasang ko. Kwa, tata. Nagkalaysang amin ni Frank akaayan-ayat na. Apay ngay. Nagpintas ka? Ngam sa baliting kalay sana. Nagwinaswas kami, tata. Iso anang ikalay sa iti sa bali. Ano ang mga numasikugan ti babae? Takas tamit kitidaduma. Mabali na kasta, tata. Manyangay garod. Kasta talaga. Daniel, ingkayo iji kusina tayong kayag merienda. At dahil luto ni si Mang at ang butambong. Wen, papa? Ala, sumurot kan ka ni Daniel, balasang ko. Ingkayag merienda. Wen, tata. Kasanungay, abalayan, Pedro. Saan ka din asingaran iti utang ko? Tanagkalay sa matanda Frank and Roslyn. Naglalaing amon ngay. Tadi ka kat singiren. Agbayad kalata. Ha? Kendi nagmanaw-awagan iti abalayan. Awan abalayan ko arupat kwarta. Ha? Kasanuan ako namti kasta abalayan? Di nakawagan iti abalayan ko nagmet. Ha? Senyor Pedro. Agbayad kalata iti utang mo. Gaputa ka nayon da kayo gayam nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Anya, ngam ko nam ide, ano agkalay sa dagiti dua, katlipata munti utang ko. Swerte kamitla unayen no kasta ti aramidag. Kanayon na kayo lang aruden nga ikan ni Roslyn iti kwarta. Ita, di ka pa agbayad iti utang mo. Ha! Saan na mabalin? Nasken agbayad kalata. No kasta, agurnungak pa ay sakbay abayadan ka. Basta pangaasim ko masenyor, saan na kami apapanawon ka ni Susan ijay balay, tawan pagkamangan may. Malaksid no dito'y kamin balay mau nga agnaad. Itian niya aga po? No kasta, pangaasim nga ron, saan na kami apapanawon ijay. Kat agurnungak pa iti pagbayad ko kan ka. Kasano itan Frank, ulbod mo't gayam ni Senyor Pedro. Kunana adi na kung singiran iti utang ko, nagkalay sa kayo ka ni Roslyn. Ngam, singiran nakbatlat ta. Anya? Ngam kitday, saan na kami apapanawon ka ni Susan? Kat orayon na ang makaurnungak iti pagbayad ko. No kasta, sana nagtungpaliting ka rin ha. No amok lakas to'y, imadayo akla ko man.
Awan ko mati napasamak akalay sa. Huwan nga rod Ulbud mat gayam. Dumawat ka ni Roslyn iti pagbayad ko iti amana. Ado ti kwartada day jay. Anya? Alan anak, sigurado nga ikan na ka ni Roslyn. Gapo taado ti kwartana. Papa, nagkari kayo kin ni Frank. Asaan yun asingiran ti inana iti utang na. Apaman nga agkalay sa kami. Ngam imbabawi yung mat. Gaputa sobra-sobra tit itad mo kadakwada. Sikapay gayam ti mang papaadal iti kabsat na. Saan nyo kuman asingiran ni Nana Doray, Papa? Bayan yun. Total, ado ti kwartayo. Ipagpagapuyo la kuman kanya. Ngem iha. Anya langan ti makunan ni Frank, Papa. Sana mabalin. Agbayad dalata nga uray inutenda. Iti kasta, awan met makunada kanyak. Ngam, Papa. Jak itulo kalibrilatan tidak kalagatada na ala ni Doray kanyak. Naglalaingan danda kita pamilya. Pangalak nga rod iti itulong ko kanina nga pagbayad na iti utang na. Ket di nakmatan susuyldwan. Di kagdanag. Di kwarta matan. Siyempre, agasawatan. Nas ka namang sapulak iti panggadak. Sana mabalin namang namnamak latagan kan. Ura niya di ta na trabaho ti sarkak, basta nadalos. Agsweldo ka lata. Tulungan nak iti opisina. Kan siyempre, si kalata ti driver ko. Mangtangdanak kadipay iti sabali. Nasaysayat mo't lang dahil ti adama ko na asweldo. Juan, agsweldo ka lata. Hello, Angie. Frank? Agyaman ta sinong batam ti awag ko. Apay nga imawag ka. Kailiw kang aminan. Diyak ka bala na di ka makita. Mabalin ka di nga kita ta. Adan asawam. Di mo riribukan ti biyak yo. Agkita ta ko ma. Ure maminsan lang. Pangaasim. Anya? Dumngag ka iti bagakan ka. No sa dino ti pagkitaan ta. Sige. Ibagam no sa dino. O sige. Urayan na. No kasta, rimwar na Angie. Wen manong Daniel, ada ka no kasarita na tao. Kasta gayan. O sige. Umayak to lang nga roden ni Jebalayo inton rabii. Wen manong, Ayan ni Angie. sika? Apay ngay may ka dito'y parlor, Miss Baknang. Agpapukis ka di? Ayan ni Angie ko na. Rimwar, ada ka no kasarita na tao. Ada ka di masapol mo kankwana? Dagiti awanan bain. Amangan no nagkita da adwa. Anya ti kunam, Miss Roslyn? Nagkita da Angie kan Frank? Naka-off ti cellphone ni Frank. Kan awan mat ijay balay da. Kan awan ni Angie ditoy. Kaya't naasawan. Nagkita da. Nakadanon tan diti kabangibang alugar. Kat hotel to'y simrakanta. Awan makamam mo ka data titoy. Ita, anya ti pagsaritaan ta. Kaya't kala amarakop kan maagkan, Angie. Kailiw kan. Anya, Angie. Angie. saan ang maiparbang da ito'y Frank? Agam simurot kang kanyak, saan ka di? Kaya't nasawan. Ay atin nakpailang. Juan, ay ayatin kapailaan. Ngamjak kayatan ti masaktan pa'y. Angie. Frank, Ure maagkan kan maarakop ka lang. saan? Nagbidutak gayam iti isusurot ko ken ka. Umuna ako na rumwar. Saan? Pangasim. Adan asawam Frank. Aglinipatan. Jak kayat amailaw anta. Gaputa sigurado ang nariribok to tibiyag ko. Sige, umuna ako na rumwar. Anya? Dayto yan ti maudi pa nagkita ta, Frank. Di ka gibuong! Sa dino tinapnapanam. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Nalubat. Sa dino tinapanam. Inawagak tinam. Ngam awan ka kano ije balayo. Ita, sa dino tinapanam. Tadi ka nagpakada kanya. Adala kinasarita ka tao. May sagayam. Asino? Naskan ka di pa nga ibagak? Ni Angie?
Ah. Napan kayo nag-hotel? Sumardeng kan. Di mo iraman ti sa bali a tao. Iti kanito amadoktalak nagsarsara kayo kini Angie. Ha? Nasaysaya at laangan agudasak tibiyag na. Anya. Laglagi pam dayta, Frank. Saan ka aluklukon? Iso adyak kayat aluklukon nak. Saan ka luklukwen? Adon ti gastos ko iti pamilya. Siyak ti mang papaadal iti kabsat mo. Ket adon a kwarta ti ininted ko iti inam arupat kwarta. Huh? Iso adi nakpadpadasan alukon. Tadi kay tumapakawan. Ay ayatan pa lang ni Frank. Iso asimurot ka kenkwana. Juan Daniel. Ngam na imbag tanaka amiri sa kadagos. Katrimwarak iti hotel. Dakkel abiddo ti isusurot mo kenkwana. Daniel. Saan mo nga ulitin? Si kamot lati madadael. Juan. Daniel. Ala, umunig kan. Tagawid akmaten. Rabiin. Sige. Ket agyaman iti isa sa rungkar mo. Domingo inton bigat. Rumar tayo. Intay makimisa. Kanagpasyar tayo. Siyak ti makamo iti gastos. Ha? Sukunan kayo kaniminda inton bigat. Ala, agawid akon. No kasta, sukunan na ta ni Manong Daniel inton bigat, Manang. Juan. Sa bagay, ada kotse na. Ay, amom ka di, Manang. Madlaw kong agayat kan ni Manong Daniel. Minda. Wan, Manang. Kan makita nga bagay kayo. Sumarding kan. Noan niya laditan ti sasawam. Manang, lipatan mo ni Manong Frank. Kat sursuruam nga ayatan ni Manong Daniel. Agbagay kayo launay. Alakit din. Maturugtan. Tapno masapat ang agriing inton bigat. Sige, Manang. Good night. Ala, rumwartan. Mapanta makimisa. Mapan magdananan kan Susan. Agsasabat tayo, Jay. Damo ka di ti inam aman nugal ti makimisa. Nabayagan nga insardeng ni nanang ti agsugal. Naimbagman. Tadi na insalda ti kararungwana kin ni Satanas. Tapno lang ang adda pagsugal na. Anya? Okay. Agrubat tangarutan. Tamapan tamakimisa. Pumanaw tayo pa lang dito eh. Atindaran tayo lang ti may kadwa amisa. Apay. Apay, Manong Daniel. Liklikan tayo da Frank. Nakita ka simrak da dita simbahan. Kasta ka di? Ngam, anya ko, Manong. Intayon. Agsubli tayo iti may kadwa amisa. Ala, agkape tayo pa eh. Nagbanglo ti kape da dito ya. Wan nga rod, Manong. Agyaman kami kan ka, Daniel. Sika ti mangliwliwa kada kami. Napudno ka agayam. Kastamat ti ko na dagiti gagayem ko. Nagasat ti babae ang makatakunaynay mo. Agpaaram ka ngamin kan kwa na Manang. Minda. Aguro ulayak latakin ni manang mo, Minda. No sikat agbalin abayaw ko, Manong. Ay sus, nakaragrag sakak Taapay. Ngamin, nakasingsingpet ka. Saan laaday ta? Nataer ka pa'y. Pagkat katawagin nakmanan ako nak Minda. Alakit din. Ibusan tayon ti kape tayo. Tamangan no agbaaw. Kan amangan numaladaw tayo iti maikadwa amisa. Ay na, kastoy ko maakanayon. Tunggal agga po tayo ang makimisa. Ilibre na tayo ni Roslyn iti restaurant. Wen nga ron, agkakaimas pa iti in-order tayo. Awan parikot iti dayta. Ket dagiti ditay may boss. Yawid yun. Wan isupay. Ay kanwan gayam. Mabalin ka di nga ikanak iti kwarta, Roslyn. Anya? Uray siya, Manang Roslyn. Kasapulak ti kwarta para iti pagadalan. Kasna? Okay. Ikan kayo. Namnamauklatan adumawat kayo. Itaan nagkikita tayo. Di mo ikan. Ay, saan ka kumud kontra, Fra? Manong, kasapulak ti kwarta. Siya kung timang tad.
Bayawan, Frank. Ikaklataydan. O sige, mangantayo pa'y nanadoray. Sakbay nga ikan kayo iti kwarta. Mabalin ka din agbalbaliw kayo, nanang. Amok ngagsugsugal kayo pa'y lang aging kaita. Ha? Kwa, bareng mga baka, kat mabayada kung ti utang ko ni Senyor Pedro. Isulaan ti jak pa'y nabayadan. No diyo kayat nga umadayo agbalbaliw kayo. Kwa. Ikang kayo iti kwarta pagpuunan nyo iti panaglako yo. Mangkita kayo iti pwesto ang mabalin nyo paglakwan iti natnateng. Iti kasta, ada pagtauran ti kwarta yo. Adi kay kat dumawdawat ka ni Roslyn. Sige. Agbalbaliw kayon. Tano saan? Pumanawak. Mapanak iti sa bali a lugar. Anya? Ket iti kaano man, sa anak ton ngagsublipay. Agbalbaliw nga ta ni Nana Doray. Gagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo itaalawas ang napauluan. Gasat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.